Abusiafo na watwe akọ asan abetie bion yede aseda pace yede bema twedi ampon yankopon sanse na dom no ama na watwe asan abeto yemio maboafo no ayekrado London Ghana memenda akwanjofo Sabbath school na feature semu empensem mu kote mu nyinara ye no esua abofo miensa enkransam no yedi kan de adusua no mienu edikan de abrom na watwe mienu atwemu ene ye wona watwe a etoso miensa de adusua etoso miensa no na ede bro adusua na tifi asem no ose da asempa no yetwe ho abasisia sana ababedru ye brei so a ewiase abakosem eko na wie wani ni pana ne wo etinye anansesem bi na kotu enti enye ne atwam enye mprempren esama ye ni daso whatever we know whatever we hold ne yekita bia no Kristo na ese udi mu kane yebesan ama munyina akwaba na afie de nchi asonkonso ede ama munyina se debirada mode mo fidie ede to London Ghana memenda akwanjofo Sabbath school ena trosemu empensemu se ne medi kan eka ye no na otwi mu anase kote munyinara ye no usua abofo miensa enkra ansem no ye di kan ne waye adusua makomako mienu and they the so miensa no the first one no yedi kan enewa hwese Yesu Kristo edi enkunim na Satan wadi enkugo last week no so ye no ehwe hyebre ebre no na atwi mu ye wura adusua etoso miensa osida asem empano maboafo no ayekrado omo beboa na fe di adusua mu pensem mu edi abro ansana omo beba na memfa aseda imodem pa enfamatre BNTV Ghana sanse sajuma koi na eso yase eboa ye ma se yesa adwuma ya na fe omafa ede akowiase afana nyina de amanti so wo tie yen bia wo hwe yen biara na se wo mo bia pese wo de boa tre BNTV Ghana no kwasem se de omo number ebeto yen foni na nifa frɛ obi beje so kakra bia no fa boa tre BN na enam sae so ema onyankopon ahia sonko ekwanso se YouTube na wo hwɛ Facebook na wo hwɛ so na wo nyan subscribe ye wo channel na subscription button no wo mia so na fi adoma no so obi mia se ne ye wie video no anase the video no to ope na wonsa atimi aka announce watimi achi onyankopon asem se wantimi anya bibia krampo na announce wa woso akoma obi na obi nso achi sanse awie mri sa na ye no ebia na wonso nya wo ye de aboa ama onyankopon asem no atimi atra ko wiase afana enyina no ma memfa sa akonya yi na afi me na wo mo ba beboa medisa impensem ede abremo media musonfo Bismarck Mensa ene ye wo adom me wo Elder Hansen asamwa eka me ho ewo ahase Hansen ye mo akwaba yeah great that's say ene watimi aba me ko manimwa sister Agnes Tetenso ena eti emfimfi no zage akwaba great that's say ene waba na fe me ko etro enho akra yenua peni Samuel Ababiu ena eti etro no ha no openi yamuakwaba great madam nyina asese ene motimi aba moma ye nkate ne na memma opini same emompaye emaye kontom ye mompaye ene aja wosro adi nyina so tumfo ma de wase so amaye kwanya ti sei ebra so se wo maye hia eni adofo num nyina eba bisuan ho asem tumi nyansa eni nimdie nyina afiri awurade twese fa bi dum ye na ne yebeka bia no emfiri epemne mu ifiri awurade adofo nso omo gye nso no omo enye ne opepam na omo mfa emo ye nyina mom emfa mo brese ne fata wadunti amen great Mr. Mama Kwaba Sonko Kwanso
share abofo me sankranse no kasem ne say adusua no ye shas ye last 2 weeks no edie ekọ osoro ma ekuhu the reason why abofo me sankranse mwe ne ehia pa ma ye ende sanse okun bi di kan kọ osoro ewo soro ema Yesu Kristo edi obonsam so nkunim. In fact obonsam di Yesu Kristo achi eba asasi so as Yesu Kristo sa di no so nkunim odi na chi wo cross no so Yesu Kristo ko di no so nkunim ewo hon mo ena odi na chi ko asamando ehon so ko di no so nkunim. Enti hu se Yesu Kristo edifiti obonsam throughout na fe ebe hu se in every generation and as a time bia bibi ebesi ewo ewiase no onyankopon nam na di for so ebo no nkrofo kokko ni Noah abreso onam Noah so etu nipa fo sana ababedru ye brei so a ewiase abakosem eko na wie onam asem yi so abofo miensan kransem no so ebo ye nkokko a eye ofra edi awieye se ye mfri ewiase na fe ye mbefa ono nyankopon sa abofo miensan kransem yi na yafa a ye pese sa na otwi kote mu nyinara ye hwe na kwasam ne se ne yenim Israel for abakosam no babia omotena ye nyina no ama na atwom ho ahia ni nyina no omo ya abosomsomfo omo soma anyame no mu bebre ade ba ko na da Israel for no enso eno ne se omo de no omo som nyame ba ko a ohwe Deuteronomy chapter 6 verse 4 na se ne o ka no omo nyame no oye ba ko nti o se Israel for no kosom nyame a na ye omutie mo omo ka no ye shema echese tie yen eno na da omo nso oba memenda akwanjofo som no nso ade da yen so sa abofo miensan kransem wese eno na memenda akwanjofo ya fa to ye so se ye de beko ewiase afana nyina na afi ya bo ewiase kokko a prepare ewiase no atwen Yesu Kristo maya etoso emienu nti sa na otwimu afi ne ebedu mu asuko ye be hyase ni ahwe asabofo miensa nkransem we sempa na tini dikan na afi ye ba hwe nti mama sister agen kai ye nka bosam no e mai na afi ye nhwe adusua animu ankasa nka bosam no ewo Revelation chapter 14 verse 6 edisem iti do 90 chamunsia o say na mihu obofo fofora otu nam osrum finfini okurada asempa bibi koka akire wona awoti asase so ne yaman ne musiako ne kasa ne nkrofo nyina amen get into before you become no Hansen me pacho bibiemu ye kase abofo miensan krante o si otu firi wiemu ya na manfo fi se eye obofo a watu wo wiemu a wona mo kanse bi sa epono ye nti asesen eye den yo mi da se echia adofo nyina ni se biase bebia nipa etie pa tiere chia ma adofo asemu yi eye asemu a abribia questions no ba na emudo the word obofo no Greek word no angelo na angelo no ekire messenger ne yasoma no edi se wo hwe ye nkura ye kasa mu a bofo no yenso ye ka na utu obofo utu bofo ana utu abofo ma ne kokro we so ekobo amane that's right kire se odi enipa ene koye that's right enti messenger. And into all throughout the Bible, no, apart from Revelation, any Ezekiel, any Daniel, any other prophetic books, no, all the other books, no, you know, who's above 40 gumapa. Literally, no, or mobile see so diguma so many times. But over the book of Revelation, symbolic, okay, or the bibi na egina ho ama bibi. Eti obofo na ihu ye no, say na yaka say angel no, and say Unyame asumafo okay obofo ni firi osoro ne bae nti okita message ifiri osoro all right na on tunam isuru mfimfin na ewiemu no ekire say there is swiftness okay or hariso na ode ano a den ne kan ne kire say Bruni say the message is unequivocal and I say on dodo ho okano senia etie enti olisisi ani na ode ba in literal terms obofo no egina ho ma menewo unyame de message a wa stamp so afiri osoro divine message e de ahye yensa se yemfa ahohare so
na yenka no se ne onyame dia maye no maye no do ho na yemfa ma wiase nyina enti wote obofo miensa nkra nsem no a succession of messages a onyame dia ma awiye mre mu ne nkrofo a omoye nasomafo a from angelos yen na yigina ho ema abofo no great na yita sa special message na ese ye de mediase great me da se pa se wa bie adwene mu efa sa abofo mensa ya omatu a omunamdwe na che se ye me ne wa se be fa onyankopon asem no ne akoka tre afoforo no de aye nso hyede ediam ewo revelation great yenhwe mo se sa asem no se revelation ngoma na nkasa no o se eya nidaso ngoma ana se yes we say anidaso ngoma adom ahyemuma se ne yenim revelation no most people feel say okokan revelation beast bi ana sa aboa bi anhu no okochi obi awe na enso hyede ahyemuma so people even don't want to person be kind revelation crumple well yen kind Revelation chapter 1 verse 1 to 3 na yemfanka abofo mensa kransam na di kan na ye kan wa yenka abosom no na yenhwe Revelation ngoma na nkasa no den enti say is that say why crowd Revelation chapter 1 verse 1 to 3 no Yesu Kristo edi ya onyankopon de man se onkyere ne nkoa de atwa se ebantam na wonam ne bofo so de bekyere na koa Yohane wadi onyankopon asem ne Yesu Kristo adanse ne de ohunu ye nyina ho adanse enhyira ne de okenkan ne wona a wotie edi ye nsem no na wodi de watwere wo mu no sie na ebre no aben amen great eti menim se same obeba mu asia wo hwe de sister agia kan ya adisa ngoma no ne tirimu popa ene sei nya medawasipa akonya odi amame said the hands dinka ebi na ni so ekire no ya na most of the time no nipa bebre no efa revelation book ni say book a ehu nipa prime penny ya kai ni atie ni atimunsi nanso en munyam enkenya me say Onyankopon enam Yohane so ekire mu amaya tie ase wa kenka ma yenua ba ne eka yense Yohane die osi ono no woni Yesu ankasa na enam nti wo enasuafo ni bi nti nia oka ekire ye bia na ye nia nani ehuye na woni nipa no ne wo ho nti nye anansesem bi na oto nti akenkasa no ejina so me amenu ni ati ase pefese ye Kristo hu asem na Yohane pese yeti asie na Yakopon de fa Yohane so se de be ya no mienu ye beti as revelation and as di umanu asiye se Yesu Kristo no a Yakopon edini eba ma obewu agi wiase efri ye mboni mu no sa Yesu Kristo kro no anu oye fanse the past oye the present and o say future edi entra if you say the past waba abewu agiye present oni ye na enam sisia osa edi emaye future osa prepare oni eja no e wosoro a odi emaye se de be ya daachi bia ebenya sa akwanya no e wo ho in Revelation book no enya dia ya dia bia na it's all about Jesus Christ se de minu mi ni ebenya e daachi enkwa amen se ye hwe se ne a ye nua same a kire mu ya on se enwoma no e wo purpose na ne purpose ne say esane say ebra na ye twere wo mu no na the Greco-Roman Empire no na Roman Empire afra ye wo ho na omuna edi wiase so na asem no so fa wo mo ho most of the thing na efa asodi wiase aman asodi fo ho no nti na ese say Onyankopon ekodi no that's all enti ye friend no apocalyptic message yeah apocalypse ekire say ade a eye enye ne da bia yehunu na eye hybrid bi ade bia yehu eye bi fan say ehu bi but e won meaning is that enti first of all no say wo fa book no a revelation so we say onyame atwere no say computer algorithm or the code bi na atwere nanso na dominti wasan so ema keys to the code okay say nya adaje anama honkonko no boa wa obeti
aseɛ na nneɛma no yɛ grace adom na ɛsan yɛ anidasoɔ ɛne sɛ book no anase nwoma no ne na ɔyɛ nyinaa the book of Revelation ne nyinaa ne meaning nyinaa ne sɛ ɔkyerɛ ewiase kwan a ɔbɔnsam afa so abɛfa ewiase afa ne domum ɛne onyame kwan a ɔde ɛfa so agye enipa afiri ɔbɔnsam nsam. That's right. Na ɔde nkwagye ama yɛn. That's right. It is the history of the world as when Satan wants to take it. Any kwan a onyame de adom sɛ meegye mo. Okay. Ti ma me example of grace ni bi. Yeah. The example no ebi ne say in Revelation 18:4 no. Say yeah, ibetimi akenkan. Or say metimi so paraphrase. Okay. Mumfi. That's right. Me mai na mo anye ne boni ni bi na mo anya na so twe ni bi. It is to be forewarned is to be forearmed. Onyame ama yen warning enam Revelation so akire ne nkwagye ne kwan no nti na ye adom no se nyankopon ama ya adom na nka wan kire yen se sei enam ebeye sei na wiase aye se wo fa oguama ukum no no a opso otenso ano na no a obeba me nchen udi beba nkwa ngomanum na mum se wantie mi na kodi aboa no a ye symbolic na chi a sei na beto. If somebody gives you these paths then adom na anidaso a wo mu ni say Revelation ni nyina last week addition no Jesus wins, Satan loses. That is Revelation. And any hope this who lose winning side and when you need that so great. That is great. Time because teacher be yeah ma so no the test ni beba no what him say musem usua exactly no na beba bi so how ye ne dia on ka hwe enti nipa mo pati say teacher so mesi de utie ne nkwa de exams ni de obetwa o enti onyankopon oya ma wa kire ye bibia ti ye di ne ji nkwa de enti o say in Christ we are forgiven. Grace pardons our past, empowers our present and provides for our future. Enti ye ne atwam I praying esama ye ni daso say ye wo baby ko enti ye don't because wa ka kire say ye say nshirani ni okenka ni otie fi say brena be say bibi be si na obi woni wa uwe ni daso but say impofrim na ba na che say wa bia na wonye prepared but say ukasa be ba besra me ukasa 2:30 me ba besra wa ma anya hwe kra be ka be few minutes ama wa ba mesisi mama a kire say me hwe obi kwan enti a kire yen nia wa ya twem obewu ye e de ni moja na agye wa sorry odima ye wosro obesa be fire ama ye say any that's on the blessed hope say oba ene ne be kwa akodi dan say enti book no enye booka huna ye bi we say kan kra wani be fra great me da was great enti ya show obofo mensa ye odi kan no ne kransem na ye hu so tufu awiem no adia no okita say everlasting gospel or that say everlasting gospel no den ye be chichire mu say na Paul nso e ma ye te sa everlasting gospel yase ye hwe edition mu I say everlasting gospel even ye can gospel no Christ say it's a good news and good news ye the total bad news hu a enye because the opposite and say obofo no o say okrankransem no a wode ko wiase mfa na nyina nyankopon enam Jesus su no obewuji ye nyina nkwa ana opese osade grace na asa ma ye nyina ye nadom no nti opese ne nkransem no so a obofo ne de ko no a ye me no mie ne ye de ko no opese reach wiase nyina said the last week ye kan na obi ankase manti se obi edowa ana oda ni bibia di ekirewo enam se nti ni wada bibia adi akire efise odoye na opese oje ye enu nti no se sa ye share edition mo can it be me say the gospel is incredible good news of Christ there for our sins. Okay. No matter what, obunsam timi fa bibia ensan chechire ebio. If it's a bonia anka wodi bare ye no Yesu Kristo edini wo no aba abitwa so amaye. Nti Christ no oni good news na everlasting gospel na obofo no ai minu mienu o se de ko abonti. Yo me da se pa same. All right. And 1 Corinthians 15:1-4 no.
Yeah, with me. See, enuanum afei merekae mo asempa a meka mo na mo gye yen so na mo gina mo nso na afei onam so gye mo na afei onam so gye mo nkwa no se mo so mu din se de mekae no asempa no a enane no anya sadia na moja edikwa na asama edi kan a menso minyaye a mede me hye mo nsa ne se yembo ni nti Kristo wi se de kire nsem no ka no na osie no na ne nansa so onyane no se de kire nsem no ka no amen. Great. Amen. Mamemfa Romans chapter 5 6 to 8 in or say, for when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. Yes. For scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man someone would even dare to die. But God demonstrates his own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Amen. That's yamre no. Bra esemu no. Kristo wu ma abusuafo. Na ebeye den se obi bewu amade oye nipa teneni mpo. Na de oye nipa no de ebia na de oye ni papa no de ebia obi besi ne bo se obewu ama no. Na onyankopon yi ne do a odo ye no kire. Efri say yeda so ye ne bonyefo no Kristo wu ma ye. Amen. It is a okase gospel. Senia openi achire mu no asempa. Asempa no asempa 8 ya. Ewa asempa 8 ya. Then so say expand ne kakra the gospel no Yesu na wo na setena pa na nkyire na yaresa ni tumi a ukura ni wuo ni wusoriye ne sorokro na sofudie na dima ne ba obeba biem ene tena ye ne no betena afebo. This is the gospel asempa no ni na ofre no everlasting ye ka say bibi ye everlasting na e kire say da eto ntwada. It is from past eternal to future eternal. And from near yaka nyina enuanu mienu adi kan yaka say asemu a eye past near etwamu no. If we say answer na ye bebo asase mpo no na Yesu gospel no everlasting no na wa ye ho nhihye ato wodada. If we say 1 Timothy 1:9 say answer na ye hye wiase asipo kura no na Yesu yahye ni wo no ato. Say me be many per free will. Say in case say o choose wrong me nya no sa my spare pass na to say me de beye ni ho adwuma. Enti the everlasting gospel no by revelation obofo no wodi kan no okura da asempa. Eti da asempa no ozo wan kan asem kro no anokida no. But ye nim sa asempa no so ye hwan ya Kristo. E kire say yen a ye say ye the angelus anase obofo no nsi anamu a ye adwuma no asomafo no yen ye da asempa yekura no eye Yesu hu asem. That's right. If we preach any other thing, Paul say if you preach any other thing, you are anathema. You say you are accursed. Ya dome wo enyesa. Say ye ka bibia na say ye preaching mu. Enye Yesu ne dikan ya. Ye nkita da asempa no. If it's asempa no ye Yesu. The gospel is Christ and everything about Christ. It's yasem and say whatever we teach, whatever we know, whatever we hold in ye kita bia no. Kristo na se odi mukane. If you say ye abofo no ye asomafo na ye kono ye kurade da asempa. Enye asempa eye short. Enye asempa eye asempa for a group of people. That's right. Eye asempa eye for omai nyina na ye da. When the Kristo nko asem na ye betimi ekuta eye da asempa. Enu nti na Ephesians chapter 2 verse 8 say ye mfiri nyuma mu na ye de agem nkwa. Efiri hwan adom Kristo adom no ntia na mamfa ahwahoa mo. This is very important. Say we ye Seventh-day Adventist, we ye non-Adventist, we ye unye Kristo ni mpo a
onkwaje enyina bibia so say da asempa no eno na yemfa ma wiase. That's the first thing. Yemfa ma wiase. Great. Me da se pass watchim then in your explanation no wo de call the next one ana me pese ye hwemti enhwe eno kakra bi. Aden na o say sa da asempa we eye adom. O say eye adom. If something is adomwa eno no yemfa na say. And so instead of being back and I don't know just a wamre and a winyaye and upon sweat your bed sweating in a say with the penu and yet no idea sir at the corner ebema a free will and a be a day mount Bible for I can say in Yakupon Sila and many pio de four. Okay. Now, Obrejuman Fabin can imagine says a yana is a Juma and a Bemi and Jessica, Ubibe Juma 24/7, and so maybe Abia changes via the same thing at Grace in it. Say, and ye Jumani are holding Kikikina, your bayan a bit mama yet me any. Name Yakupon and Yesu Christus at to her prepare a man. Okay. Now, a cassette, me no meaning so ye besum. Okay. And then the honest young Kusuma and ye. In Nahoma, good. Me da say. Yeah, at the Adom side, you know. I'm going back to the quotations that I can carry. That's right. Or say Romans chapter 5, or say, den say unipa ebewu amani papa mpo. Yem fa na say yetie enyina asafomba. Ye namfo ya bebo ebusua. But owo begina sisia no ka say mintu su na mingu mawa. Ebeyedin pa ebeyedin ofuru plane na say air hostesses no any air hosting for no omo ye a year last no mo kano about emergency exit no or say fa wo de no obakura na te wo na so a emfa nche no first fa wo de no che first save wo ho answer we save no. This is the mantra of humanity. That's right. But yesu de no owie no say bia na we ni papa pay de ampa ye hu say we are say bi mo ewu ama good people. But nwanwa say odihye ebewu ama nkoa na ye hintasam say otene ni Yesu Kristo ebewu ama adebonyefo eti owie ye no no de to aso say na ye da so ye nebonyefo no Kristo ebewu ma ye eye de ya eye adom. That is the gospel. And as I call the other ones, no, you can kind of something be out for no, or can want them in the comments, you know. Yeah. Or say in the gospel, God in Christ takes the initiative on our salvation. Okay. Or say sempano no Yesu Nyankopon no ankasa ne tu anamo no na ofa onam Kristo so ewo yenkwagye mu enye yen ne yesha say na quotation ne kai or say Christ lived the perfect life we should have lived, died the death we should have died, draws us to himself through the Holy Spirit, and through his love, grace and power transforms our lives. That's right. Yesu owu ana fata ye no on ne bewu ye. That's right. Ambrabo a esesenka yen ye brase ye bebo no obebo ma yen. Enu nti se ne be ye obetwe yen edi yen aba no wo adom no mu. Enti or say through the cross sin's hold on our lives is broken by receiving God's grace. Accepting his sacrifice and believing his promise of eternal life, we become his sons and daughters. Tifyo wodo unyame dia do yen se wo frɛ yen se unyankopɔn ma. John 1:12 no so say na wona wogi ne din di ye no o ma wontumi se wo me nyankopɔn ma. Ni nyina kamfu are say e ya adom no wo dia adom ye. Eti the gospel is grace. First message ni say en seyen en fata yen ye da so ye de bonyefo no Christo ebewuma. Great. And chapter 1 verses 18 to 20 was say someone say one fan your my pro jite anasika anyimo mo abrabo huna mo agya nem de ma mu no na imom o de Christo a otise adwama oni dem ne nkekaya no mogya a ne boye din no na agye onu na woyi no sie ansa na owehye wiase ase na woyi no akire bra edi akire yimu amamu enti our redemption was not an afterthought. Okay.
onyankopɔn dwen ho fresh ase say we say we anticipate say bibi betimi esi into ye hyehyeye wan tana ho amana ansi ansa e che say odoye na price ya odi be obi antimi fa bonto so ni doba ba ko pe onu ana oye owura no bedane akwa sana be ya me no ye benya nkwa ntie ya adoma ye ntimi fashion chire ntimi fashion tuaka. Amen. Great. Ye nkoya ni mo na ye nhwe sa obofo di kan everlasting God da asempa no. Ye mfa nhwe se ne Matthew nso dey sa asem we ye nhwe Matthew chapter 28 19 and 20. Ye nhwe se ne Matthew eka asem we. Na ye nhwe se ne ye befa ono nso ne de no. Matthew 28 verse 18 to 20. 19 and 20. 19 and 20. I say enti monko ye amama nyina masuafo. Na mommo won asu nhye agya ne oba ne hunkunkun no din mu. Na monkyerɛkyerɛ won sɛ woni die mahyɛ mu nyina so. Na hwɛ mene mu wo ho na nyina de kosi wiase awieye. Amen. Then some kind revelation na ye hu sɛ ye compare ni. All right. 14 and 6. Okay. 14 verse 6 na sin na me hu obofo fofra watu nam suru mfimfini a okura da asempa bi rekɔ ka kyerɛ wɔn a wɔte asase so ne aman ne musuakuo ne kasa ne nkrɔfo nyinaa. Amen. Ya kan mi enu we bomu a say ye be kon say mama mfa ba kon sanka. Okay. Matthew 24:14. Na wobeka ahenie ho asempa ewiase nyina ede me adanse eno ansa na awiye no aba. These three quotations combined any others ebia yentimi nka na sisia no ne nyina kire say first of all gospel no ye dikan kan say everlasting ye da asempa gospel. And number 2 universal. Universal no kire say ko musiakuo aman kasa ene say ye ba famu a ethnicity, tribe and families, race, it transcends everywhere. Enti asem no a Matthew Yesu no ankasa wo kwa oka say yenko wiase aman nyina wanya specific to a certain place. All right. Musia na yenkan kire musiakuo yenkan kire kasa yenkan kire amai yenkan kire race bia ni nipakuo bia all inclusive very good. It is a language kura we use no wo Matthew ho no a yes something very big wan ka se nipa o se abodie nyina se wo fa na literal kura ho ha be ka se nua kura ka ho enwan ka ho emwa ka ho da bi. Nti o kan abodi nyina ne say don't ever leave any human being out of this gospel. That's right. Enti ye ko wiase aman nyina na say wiase aman nyina ya ode yen ekoi ena question esi ye bisa ye ho ne say yen na ye abofo no angelos no say yen na ode sa asem fi osoro a wa stamp so eye authentic efi osoro di ama yen. Say yen na odi nanum asema soma yen dey a your responsibility ne say fi say before you betimi asoma akono na esese waje yen it yen no so no say ya adom so Nyankopon dey adom wo a you have a responsibility wa ma wa adom no oje ne dey odi ama yen wo Yesu mu dada won so wo frɛ na wa frɛ wo no wonye so ne sen ene say wo kan wo mo a wasoma wo mo say wo mo nko wiase enko ka asempa no this is the responsibility. And eduru baby a na eden mayen Paul ka kire Timothy say kan asem no ebra ese ene bra ense season in season out digest the message kwkwamu senia etie bia na ka Onyankopon esoma yen eya na bibia no me be ya de bi sisi a senka Revelation 14 ya ye ken eno na nka senia o kan shema no the shema of the Jews Deuteronomy 6:4. Yes, the shema of the Adventists and I say ewiye mremu enkrofo a yebesuanti na mempese meye no wo mo wapa wo mo no a Revelation 14:6 to 12
mehunu obofo foforo bi a otu na mosoro mfimfin kura da sempa koka kire musuaku aman ne kasa na ode ne kese etia musuro Nyankopon na mo hye na nimonyam efiri se na temu don nadu na mkoto ne obo soro asase e pone nkusu tire no obofo ba ku sudi na chi ne yasen aka Babylon ahwe ase efiri se wa mama nyina anum na dwema mabufu nsa no ne to so miensa di akire e ka se obi koto aboa no na se oje ne honi si ne moma so ene ne nsa nifa ono na obenu Onyankopon abufu nsa wahwie ne gene agu na abufu kru wanum na obe na yade awiane anadwo ujane sofi mu ewo ogwama no ne abofo no anim asem ni nyina ni meboa it duru 12 no aha na hotefo obo asetọwo wona wokura Nyankopon ahyede ene Yesu Kristo gidie mu mabone tofa nanso the question is ye kan saa wo ya no bia how are you included all responsibility ne saying saa disua we no ekoma yen a ye frɛ ye ho the angelos abofo no a ye gina mu no yen de no eti eyefo wiase nyina wabra boka ho wanum asem ka ho obi bia wo ye ka ho ene ye de boda ru no great me that say sister again ehun say enya ade kitu bi say na ye hu na ade afia bi sa no ye big task pa na me dia mai enti say so ni aba so ye be di ya no ye preach ya three match ya hu na ya kasa ya bible study ni e kwa we are not doing it okay enya ni enya mi si enya na ye enti bible ni say in confirm say ye si edi say we nyere ye hu ni enti a wa frɛ say ya abofo a ye dia because mini ni sese na ese de konitani ye great me that say kakra bia me so so nse ne kai no Matthew on say ye di free 18 ni ba o se na Yesu ba be kasa kire won say o de osoro ni asase su tumi nyina amami enti o de tumi ni nyina amami ona na enti di ato so enti monko nia tumi na ye di o di tumi ni nyina ama na ye Yesu no ono anso na ye empower ye ese ye nko imagine say wo fie na osuma oba se kokoto ade wa bontin bremia next year obi bisan se na debe na me fankoto mami sikai o mani sikai na woko ana Yesu Kristo na wo osuma no wase wodi nyame di tumi ni nyina ama ana wo commission ye se yeko e kire se etwasem no mi no yeyi ehu ni suro no efri mu eturo bi kura ba bia ye adwuma ne ye daye ho kura se ye memne da kwanfo na ye Kristo ni a ya ne ye se kura esuro but yeah edibent yeah enti bisma ese hu se enye ye ya ho de ye de ho to ye hu tintina ye ntumi nyene se tumi anya me de ma tse na samu kan se de no ya e benya ho de ntro kra ma ya adwem great yeah mame kan we say a privilege na ye hu no say nya obi de adwuma ya ho ho a mame nye example two examples ne di kan ye 2012 Olympics time na omope volunteers ama wo British Olympic board no committee no omope volunteers no omo interview maami bia na wadi 68 years volunteer ewo Olympic stadium na oboa mo prepare asemo kan na damakoma so be sin o say omo shortlist no na ye friend say o meka volunteers ho a omo ba be siesie baby am Olympics no for about 2 weeks na odakora on katanani kese eye na ho say she's not being paid she's been selected as part of the volunteers for Olympics and so ye wonkrofo na omo ko to America na omo ko ye bi ayi a omo aman se Ghana se hifo ni other people omo se sika no kora ye betu America no se mo antua ye ka ye meye nti omo du gate na no se ye tua ye ka look at the difference yes. Somebody sees it as a privilege say ya frɛ no kora se o me prapra ho no volunteer obi nso hu ni say eye na yi na wo wa ati nti wa nya akatua bi a oni ho adwuma no kora ma so again in the king's coronation eba the same thing has happened again. Ye pe volunteers omo pe a lot of volunteers are ye adwuma to omo ye flowers ne yi maami bi ono so ye interview no nanse ya e wo ITV or say ya frɛ no ordinary application to be a volunteer na onimu say ye be frɛ no na ye frɛ no otimi call Buckingham Palace na ye command orientation on what they are going to do no keke no owu na ope and say sometimes no utie sa normal we na ubisa won say the everlasting gospel gospel a obofo na efiri soro onyame no ana de ama a eso chen wo Yesu Kristo de tumi ni nyina ama na ode ma wo se won so koye bi no do we see it as
ahohoahoa say nyame dia ma yemfa ni gie nsomu na yenye ne yebetumi fi say ahode ni firi no ana say mini ho a adwuma na enkoso ana say wo feel say yem wa be the center of the gospel una obi amesom ho ana asensebe let's look at it in this regard say great me na mo ase pa afi yen sorry adusua no so yaka say was here kwa bonting ye this our gospel way they confirm that is the most important thing of the nyinara ocha Adventist mission how far have we gone as a church collectively as a movement as a church say Adventism no sa before me and sankran way na no na ye shame no ya kwa koduru sen ya bo ho modern ana say ye wo kwantwa ana yenye kra. I would say this first Minia obonsam eya ade bi. There is something Satan always does to us. Omayehu ye hu say yenye hwe kra yensam fata kra we are always in the same place. A picture bi obonsam twa kire yen pa na eya etaba ye kasa mu. Menka say we shouldn't be real. But the fact of the matter is say me can say we can many times but me san can be model for say wo na wonya obi wo ba bia wo ye papa eti fa wo ho si wo bi sa wo ho say na me can the privilege na ye wo no say have you accepted the privilege akwanya e wo mu no ama na ye wa ho say osuru dwumadi anka abofo na say wo mo no wo ye de ahye wo nsa no wo ye bi na wo ye ne sen eniti ohwe adesua no a o ma yen one person bia as a case study na or say general conference esmano eko Europe John Andrews sabre no in 1874 na say asem no free American territories no eko ewiase Europe that is the Adventist message say Yesu ba na yensisi ye ho the everlasting gospel the three angels message no owura yi na yirewu enche na general conference yi no one opportunity oja na busua na obi ahofa na mamienu a na owo e de omo ba Europe going to where he didn't know onim ne na ebesie because at that time yenkai say during the dark ages no Europe ha na wo mu dwane persecution ekotena America na onyame the light ni free America na omo san aba Europe nti ask yourself say baby a ye dwane ye na ye ku ye nti na ye free ha ba America no may sign the gospel yi asia ko which is against ne na wo hodada no nti yenye ne den but owurei e de ba ya ene Europe a sign the spread the Adventist message yemisa ye ho ye kromu Ghana how did it go ye wo nkrofo bi wo ho a na wo mo ye seamen ebi ye tradesmen ebi mo abo degree akese ebi mo so ye laymen omo gya omo adwuma nyina ho se na ebi mo ka se ship kro no a edi slaves by na no na de Bible by enye no kre ne no kre enye ne say there were people na omo kan nyame asem truly yes but omo take advantage of say ship wo there that is the means of transport but enye omo na omo ye slave trade no there were so many people omo de omo nkwa etwa so ebi mu ewu through malaria and pneumonia yes yempenimfo no so omo gye no wo Africa no omo bebre nso ye adwuma no into the hinterlands that's right ebi mu nso sign to sign by Europe ha any America bi Australia ekoye adwuma bisa wo ho say onso what are you doing? Okay. Matthew 24:14 me say repeat it na wo beka ahinde no ho asempa ewu wiase nyina de di me ho adanse no ansa na maye no aba yenimu say we have 230 recognized 235 recognized countries by UN. Adventist message officially akọ saying 210 as at now ye cross about school aka saying 25 countries na official countries. Now these official countries no ko hwehwemu a most of them no kra no some kind of islands ne a o matete o mo ho e wo baabi enye sa kra officially ne yakova awie e kire say enche
yesu ba efisa asempa no enche na eduru o so yiro hu na yebi yo na kakra miss mechanic sa John Andrew o kan abakosam kaka ne akafa ne hu na no yo bia na onim de pa ni pa ba ko ka 7 languages wa trongo o si wa wi New Testament na gu ni tri Old Testament so nim bi mu enso hwe o bre ne ho ase efri ni comfort zone baye bibi kakra ye wasaf munti esi ya beti wo wosro se mi ye leader we na next we ya fa mama ya na maka me se gu me bu me pese me ye hwe ento nyame hu ye mobosa sa papa we nya ho brase e de asem ni ko ba bia na e ho mpo nwa ko beti me pa hwere ni kra minu mienu de na ye bibi ya just sankura kwa America ene na ye sorry so no say yenim se enya Andrew no konkron no na eba ne so na ma ne sa hodin no as 1 verse 8 ne sheminu mienu nkran se na emom se konkron no nya ba mo so a mo benya hodin na mo aye adansifo Jerusalem ni Judea nyina ni Samaria de akopim dia asiasia no ho ensire nyankopon no fa no konkron no enom ye se de be ya ibenya ahodin edina asem no akoli asem amen me da wase pa mama dusia na kama biziafo bigidi ye se wo hwe sa dusia ya wani agi sa agisia yi mu na ma yani enje ho keke se ne ye kano na ye nkwa bontene mfa nkransam no enko se na nyankopon ba obeba be hu se adwumadi odi ahye ye nsa no yetimi adi hu dwuma ye de yedusia no aba na wie de etoso miensa na ye de abre next week no ye pese hwe ne etoso en9 no o se fear God and give him glory a part of message na abofo mensa na ede ba munsu onyankopon na monche na munyam ye be duso sasem no eka messages no na ye hu eno nso se ne ye be hu ebenya ho akwanche onyankopon enhira wo ba bia wo biara no katewani na mema age enhira so emaye Homtoy bompai onyame pa da wase asedane ne nkamfo nka odi se ya yensem fata oma odoba be wuji yankwa odi amaya sempa no yeso se na yesu bwani hu ya sede yentimi fa sempa ko bibia nso a asem yo betin mono so fa na se boni wies me na fa mobra na uba yetimi apege ni akase nyame ya twenwa breni tie da wase se wetie na be ne sama ye wo yesu dim amen